Rembo rije kina jakainda kangi kana matochera nkajokagia na olimu baba ndekaira arombero rekeri mbere ambere opusi Mwanzo nataka kuidhia mbele. Jaranka bwithagia ni olimu na utaokirogia akili kidogo namna hii wewe Mungu nikumbuke. Ni kama kuchukua ile era nani ayoketie ya koti. Matiagi. Exactly, era ito oreva beli era iyo anticipatory anticipatory bill. Exactly kuthugani no ngwato nkajokia before ngwato ndio bali no kabwithia meja okamba kuitake gocho anticipatory prayers. Ana vile na kufanya anticipatory. By the way nikwambie I think nishaichukua anticipatory prayers. Anticipatory prayers ni mzuri sana. Ukoona au tete kuia lakini wewe murugundegera na umbere. Murugundeje tekere imejabe tete kuithia royo. Kesho nafanya dhambi God msame. Good morning Antaba TV. Yeah. Karibu kile bango ya chanchamo Antaba TV. Bango yako ukia TV na kaitende kana tuko live. Mwako Mawere FM 96.4. A very good morning. Asante na tuba kwitho wina bahati na rukirwa na arua. Tuli na SALESIO THURANIRA omutata. Kuringana na PFM Act, Public Finance Management Act ya 2012. Ni ati narua kuri tariki 28 rwari tariki 28 February. Yes. Nirio bunge bati kwithirwa ikinenkirwa kintu kitawa Physical Strategy Paper. Yes. Physical Strategy Paper ye ni bati kwithirwa ikinenkanirwa bunge ne ya county na arua ini kuringana na watho bo yani ti county ya Meru aki Kenya mzima county chionde 47. Yeah, ndio CEO finance bati kwithirwa ikinenkanira Physical Strategy Paper ye na mantu ya niyo yatumite SALESIO ithirwa ari arukirwa. Allow me to laugh because SALESIO. First of all, to ten substantive cabinet. Kidro nombeti kiro kuo ya county ya Meru. So na ruare I believe physical strategy paper yete kinya assembly. No to metarata rengeti yo dete kijete bombere kabisa CIDP ni mibango ira county yangu ira county kutangu dene miaka 5 atiko loketwe ni mbunge nani batu anwa ADP kinyayo bado ni batu kwedro kilichi batu kwedro kiloketwe ni mbunge na iyitira kulukwa ni mbunge so tutomba kuyukia physical strategy paper mbere yo kilokia CIDP kana. Karibu. So what happens? Karibu kele Meru. Good morning. Good morning. Karibu na mato. Nkethia Meru na rakundi atoreithiretie. Na narakundi atuthikirite rukirwa narua mbere imbui karukire gakega. Karibia kameme kidogo. Ikarukire gakega akara mwathani atoete na ingwitikia kiurikira boria atwenta kene. Atukudhambira ntakena nange ngangiari atwenta kene nane kengangi no at least kiari roje na ndiro kundeka mama intakene ari. Is it that bad? It's worse, not only bad. No tubo kwithirwa number 1 maturire atwathomaga primary onda thoma GHC ntije othoma kinya onda thoma GHC na ki GHC Toronto gwita secondary to athoma gintu gietagwa geography na kwina era gietagwa precipitation cycle. Utathome unakumbuka hizo vitu ale wewe korikana garietwa kwa umbali lakini kwina evaporation kwarikia kura evaporation ya take place igachoka kwetha kwina condensation formation of the clouds, circulation of the clouds, igachoka na ndiko ketho kwina precipitation kura kwa mbura na roje rugafuru kotubura mwambo murito ewi cycle so roje rutiomba guchoka na nyuma oria cycle ichoka reverse but kuthe continuous no kwerawa ije nayo budget ithayo na cycle ikario ije oria utiomba gwitia muti wambiritie guru lazima uitie muti umete nthi guru bottoms up na matwarika na mwaka muthiru twina ugwaja uju karukire kamwe ndakwirire thina ira twina thirikari ira thaa iji iri ambiri implementation igachoka gwita kuthithia planning. What are you implementing? Already ukatega gatheti ya goro
county ya Meru ni release 4.6 billion Yeah. ni jitumeri plani ni neri nako gwata so ikiuria kiu gyaku nkwenda tucokie kenda mumiro ere wa imbi tukuga sheria rio no ti umbo change sheria eje na ki sheria eje ni kuonania mitaratara iria bati kujukua ina timelines strict timelines cia budget uria bati kuthithwa na ki mantu jo tumiri bwa mbeca cia thirikari kwetho kwina mantu jana muhimu sana kintu kia mbere i planning okay yarikia kuthithia planning planning itithithagwo ni assembly ithithagwo ni executive then assembly ka approve planning that's another important event ibati kujukua yarikia kuthithia jau executive eka implement okay yarikia ku implement assembly nayo ikathithia oversight then tukaja tukathithirwa auditing kenda audit ithiro iri one instrument cia assembly cia kuthithia oversight jau imanto yetanagia jonde concurrently sawa so thai twe mwaka jwa 2020 financial year 2022 2023 planning yayo yathithitwe mwaka jwa 2021 okay so implementation ne kuthithwa ya planning ira cia thithiro na cia approve 2021 thaiji ibati kwithira tukibangaira budget ya 2023 2024 na gesa ikweje ithiraga June mwaka jwa thirikari jo ambairagia July ithira June 30th jokambiria July joambiria July immediately by tariki 30 kuringana na Public Finance Management Act uria weta both by the way national government na county government minister kigina abati kuthithia ira etagwa budget circular akatuma ki departments cionde na agatumira speaker kubonia mutaratara yo kwambiria budget jo kwambiria ambirie ni ku keep your house in order okay then every first year ya thirikari cia county nande thirikari njeru twarikia kumacia kurene by tariki 1 September ni bati kuthro ikite ndene assembly kintu kiria nande ko gwetaga CIDP very important jo imubango jo miaka etano jo thirikari manto jaria kwenda projects iria kwenda kuthithia kwa twika tutemwakene jo siasa tumwaka no moja jo nande tugeta agasti tukamberia TCIDP ikagwa ADP annual development plan. Sawa by 30th August 30th August yes by 30th August okay yes no by 1st September Yes. 30th August is circular ya mberia keep your houses in order isn't it then ntariki 1 September either ADP kana CIDP igaikua na igikua lazima County Government Act ya 2012 section 95 is very clear lazima chikorokera public participation yes executive ike public participation na county assembly ike public participation then by tariki 30 chia September minister kigena lazima ikie na into bibia bietanagia so otiomba kuthithia kimwe kingi giteo aike gintu gitwitaga county budget review outlook paper CPROP na yo ngugia imbi ngugia yo iko review ko review mwaka muthiru financial year imbi ya implementerwa mbeca cia tumirwa atia na biria bita implementerwa tomba go be incorporate atia ki the next financial year so Salesio mbere twita na mbere kwariria gichunji kiu kia PFM kiri yoro kiri nteto cia weru ndonoro kira kare wa mwira ati no andikire clerk barua January tariki 24 na ya stamp received
how come utirachokero barwe mwanka thai kana utirona machokio yara wenda ondithagia follow up yeah na warikana kuma tariki 24 bambĩrĩtie ikaro biria biokara nthigũrũ gwĩta kũthithia negotiation inya kothinda baete ultimatum ya 7 days yeah kwĩokira ũkauga wetere ũntũ bũthithia atĩa clerk wetu wa county assembly by the way is a very cooperative gentleman na indirarĩtia wegoro mbere mbitonea na promise within this week akampa machokio yeah so so machokio yokwenda kiri barwe nimbi machokio jara kwenda yeah very simple yeah kwethirwa by tariki 30 ches August tariki 1 ches September tariki 30 ches September tariki 21 ches October yeah into biria bibati kwethirwa bireti ni executive yeah ke mutaratara jo kuthithia budget yes. kuthibia areterwe na kuthiba approvere yeah so ndienda prove kwethira mantu yani ya ketha mantu jakarikite yes ni onto inya kwethirwa yengi yase twinayo yeah itokwirwa bitaikua baba kwethwa bikirwe biomba kwethwa bikirwe tutekumenya so kirango chwa ni prove Uncle SALESIO. Yes. Are you just ini kawe mtu wendete ndo are you just a troublemaker or what? I think what motivates you? Mato tindwa. Yeah. Tindwa tafadhali. Igintu kira gitagwa ko put the government into check. Okay, put government in check lakini wengo nukuona situation inetumbete Meru as a county. Nukuona situation inetumbete thai kwithirito kwina nkucha ni ate ka assembly na executive na mantu ya no yethiro yare mere okinyanira nontu bwa nkucha ni though no yethiro ya ikirwe maybe the nontu ni mutaratara ya thirikari no bethiro bakinyirwe nontu tirawata machokio but kinya kya gwithora yatakinywa well nukuona wengo atumbete thai it was chaotic. Kidho no mtumira rietare it was really chaos. Then account Meru atateka executive na assembly anto baba atikuthira bakiwa atanaira kenda bakinyaniria budget ye kuringana na ichunchike kia 125 kia PFMA. So really why don't you just ubae kanya padirani na ndochio and then we can take up from there. Anko thaka matino ndo eja kuga atere no tukwina mpara thai Kenya tukaririria mpara twe thirikari kanya ga utuchwira bia kuria ankwere Martin tukarega kwaria thaiji wenda kanorege budget resources cho bararo jaira sini kweli na resources hizi chietageti mwananchi lazima to raise alarm something is amiss somewhere kenda nabo bachioka ngwataniro nironekere itotiga gukara twikiritha mantu ya ngwataniro itokuthigitha ngwataniro tumeni ki ngwataniro kira tukwenda thaiji ni ngugithithia atia iriteke na kwi into bitathi kwi ngugitaritекere igitari kurari nambi na ndwa imbi bomba kuthithia kenda buchwantaira ankwira Martin na ruin tariki 28 county physical strategy paper ne bati kwethirwa erio sawa today na by tariki 15 tia March intuko 15 yake assembly ne bati kwethirwa ekoroketie county physical strategy paper eje ne setaka ceilings tiambi tia budget estimates ya every department sawa na county physical strategy paper etiomba korokua bibinge bitakorokirwe ni onto nayo informago imbi ibibinge tuko pamoja Martin so kwa twika nande executive egukira na andu anirathirire ni kwenda kureta bibi bionde retaniria mona PFM na county physical strategy paper sawa sheria nayo ni kuga atire ni bati ibibati kwetho CIDP assembly ne bati omikia public participation tubati kwewa nduko 14 notice cha public participation so na kwetho eje county physical strategy paper bati okoroko within 15 days nduko 14 itengana cha kuthithia mbi notice na bakorokaniria at the same time nongwata Martin so I must raise that alarm kenda na bobombo karanthi guru very fast tukathithia tene onto turi outside the timeline sawa so katiba nayo itena sanctions
kikyo nkwenda gwata katiba itina sanctions cia kuga atiri kiki kiarega ukorukwa na timeline yeje imbi bati kuthithwa itina those sanctions so kira nkwenda kunura kiribo bena legal team bakarendi goro na legal teams ya both executive na county assembly bakara na legal nthigoro na legal teams tiaka iriti tiaka batina sheria na bati kumenya ko bati kuthithwa very fast nke bathaga umwe wao bati gwita akathithia aka file court-ini gento gitagwa judicial review kenda baromba kanya ka timelines ingi njeru nonto manto ja tombera okorokua jombe kuthithia atia kukurukua. So they have a chance. They have a chance. And enkogerio bonie they have a chance. Or is not lost Martin. Tindwa nende. Ntako don't take negatively. Wow. So what's the worst that can happen? Me, I'm very curious. Jamona inchi maybe not curious, but what's the worst? The worst that can happen is this, akumba kutho kwina ngatumia rieto rikuria kimiro ya kuga kwagmaya. Yani stalemate, yani kwethero ko man tujaronge kijo everything is at a standstill. Example. 2016 kothori kana na atari morioki nti no bware nawe that time aja kwa weru kurika no bware kwa weru TV that time na akavite that story twari ona kaborio na ikwari na almost such an issue iko happen na PFM netikiretie kukethwa kwina such stalemate governor no ike memorandum then assembly ire itagwa vote on account ikuga atia ikuga ni untu budget ita korokua urera bati ukorokua ni untu bwa sababu na assembly imwitekerie estimate ire anankanire atumire nusu kodho ari 12 billion atumire 6 billion. Well, ejino mwanga itikirwe ni assembly kana she can just pick it up kinyeti kulogeto ni assembly otumira nusu ya budget must be approved by the county assembly. Okay. Kodho kana 2016 ikwari na such a stalemate na iro twetete kithurano gya 2017 na twariza alarm twina kaboria kodho kana that time na twathithia maandamano ja manene muno na twa mobilize na twingo twathithia memorandum yetu isaini throughout the 45 wards munyagu ikiewe ya defeat one yetu nonto itwendaga justice mbechira ni untu kuringana na vote on account sheria ore kuga county assembly kana national assembly in a little time ya go question ore governor atumira mbechira ni untu nusu echio takaomba kuga china voted particular voted. Okay. So bwana Salesio tunoke kanini tuichokera nenda kumenya atiri is it possible nonto governor Kawira na aruire aitumira budget ya ya thirikari ndiru is it possible maybe to work na timelines tia then nonto something we have something out. Is there something out you can work out from this? To budget tumira ni budget ya thirikari ndiru. Is there a way maybe to bagotangwe na ADP ya last year na CIDP ya 2017 tuchokere. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
kuma guciaro kwa gakenge kaije keneja Weru TV ituthuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irinjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air Startimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nandi turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Ndona nkurukia kwithura mpandiki makena no mpumbe kwithura ndi my own boss so ndirambiria na ng'ombe imwe murungu aramitharima turona mwari na ndi mwari irathegea na kinya ndewa nyuma mwari so out of that nda nyuma mwari okay ndia ndewa no mwikuria tatu kuga ndewa ne nthuku so ni ben encourage bonthe itweke silage no tutweka silage weke silage ndi unganiretio katika mpembe cia kwinga cia kuria na cia ng'ombe cia kuria no ntu butuga jana ndi ng'ombe nyingi cigwete muno ciaero enza ukethera ng'ombe cikukua ne no ntu bakwithira kwina mpara kiri urithi